Lord Chuti ingti langke sok dampen hem chelele det osomar pen achor manghu prong. Dimasa National Liberation Army DNLA songtum sorkar apan risim kangtang kachi hodai pon. Arlong Chuhu LP School along Kijun alang Kasilam Patangji apan headmaster pen kachuning ripon. Harlong Chibat Patua Klamalong Hamren constituency MSC Cup football kapatu angdung kiti. Bilongri abirta kilang rad doan pan kardom pacer iklo kardom. Pini kar bilongri abirta kethan ponjia ba nili sami kabin ceron pi pini birta angton ba jupanik sena. Sarpimar atum kangbo puke pinang an cethan lo. Bonta non ke bahini asomar asarbura kangbolam klang lilo. Difu arong sopi kaparlo rongmar jong mentila arong along kido karli tang dhonsing ti asupu akleng Lord Chuti inti kedam tang ni pa ingkoy arni adap prang langsok damji apan kebar pini arni anta hem chelele det ajok achor aro titirang pi lapen asomar bahini ato manghu pronglo. Don rap lapen chini chithek jirpo jirpia tumapan chibirta lapta achor apan chibirta long ledet lo. Non achor aro titirang pilapen asomar bahini atum asarbura apan kachiri mekri meklang loklo. Lasi alangli apan majok abang pule theklong polote la aber mobile number 6001071831 along kahumriji apan kachuning ripon. Matijong ni paingko rakit thop ani Dhonsuri Higher Secondary Pathua Klamalong Anarlo Porpai Kresia por Dimasa Risim Kangtang Kiot Asong Dimasa National Liberation Army Tihek Pen DNLA Klembangpu Bang Troket Ra Troksiat Monsam Aklamalong Wang Thusi Sorkar Atumapan Risim Kangtang Kachihodai Pon Laso Risim Kangtang Kachihodai Pon Along Alohi Man Pen KLA CM Dr. Tuliram Ronghang EM Mongol Singh Timu Prodip Difusa MSC Richard Tokbi ADGP Hikendra Nath Karbi Anglong DCS DSC ADSC Lapen Rongasa Datum Penchenglo Pinang Arat Datum Chitongdu CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kaning Jepo Nateng Ke Non Kachari Bom Parivartan Sarkar Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen India Prime Minister Narendra Modi Atum Kejangpon Kemesen Ajok Karbi Anglong Along Kedo Risim Kangtang Kiot atom monsam aklam along wanglo. Lapen non DNLA atom monsam aklam kevang akot alang litu mapan kurwang thu pajersi prabjin pen state pen central sorkar atom pen chingki ponji apan bor ipo pusi rat amai pialong ningje pon. Aji am lay down of Hokulura Positoka Hoklor Moy Mur Polopra Ingraji Nutun Bosor Ara Logote 37 cadres. তেখেতসকল যিটো বন্ধু ঘৰে তেওঁলোকে আজি অস্ত্ৰ জমা দিয়া হৈছে মই পোন প্ৰথমে ইস্তিকা ডিফুচা আৰু নাইটিং ডিফুচা নেতৃত্বত যিমানখিনি কেডাৰসকল তেখেতসকল মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হয় কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হয় মই আপোনালোকক মই ওয়েলকাম আৰু আদৰণি কৰিছোঁ আজি আমি ধনসিৰি এৰিয়া পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বি আংলঙত বহুতো কাম কৰিবলগীয়া আছে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতো ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে তাৰ কাৰণে যে আপোনালোকে আজি কাৰ্বি আংলঙত ডেভেলপমেণ্ট পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙত যুৱক যুৱতীবিলাকক সংস্থাপন দিয়াৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আজি আপোনালোকে সিজফায়াৰ লৈ আহাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে এটা সুখবৰ বুলি মই ক'ব পাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ কেডাৰসকলে আজি 67 কেডাৰ স্পিকাৰ আৰু নাইটিং
ডিমাচা CNC তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত 67 কেডাৰ্ছে আজি আৰ্মছ লি ডাউন কৰা হৈছে টোটেল আৰ্মছ আছে 16 আৰ্মছ আছে একেবাৰে 341 rounds. 341 ৰাউণ্ডছত আজি তেওঁলোকে আজি চৰকাৰৰ জমা দিয়া হৈছে আৰু চৰকাৰৰ লগত তেখেতসকলক আলাপ আলোচনা কৰি আছে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমাচা শান্তি বুজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চেষ্টাৰ ফলত আৰু লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টা আৰু বিশেষকৈ DGP হীৰেন্নাথ ডাঙৰীয়া তেখেতে বহুত চেষ্টা কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আহি চৰকাৰৰ লগত তেখেতসকলৰ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি তেওঁলোকে মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আহি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাকৰ গোটেইখিনি চৰকাৰত তেওঁলোকে দিয়া হৈছে আৰু সেই আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰা হ'ল কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তেখেতসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড তেওঁলোকৰ MOS পিছত চাইন কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰা Arlingpen sir, ठीक है sir. La Caribbean. DNLA atum bang trokera troksi atum pini heli sorkar phan pajir lo lapen atum lapen ge Karbi Anglong lason heli ot asong mang ke kapawi dia phan government pen itu Karbi Anglong autonomous municipal la besar pigom ase pini latum mong ko ya heli pini sorkar phan pini lapen ke amulong si bong haro ke thom amu pini dan yalo nasi sorkar pen chingwai ching sai pen si mo bang ke api klang final result ban Inte la tom bang pini cylinder tom bang kwano sir. latung bang bang trokera troksi Chorol sir. Durbaguri MAC constituency Kaparlo Arlong Chuhu Apar Rongsali LP School along Ulkrim Somar Atumaphan Joy Kepen Kijun Alang Kilong Ji Aphan Sorkar Atu Piponlo Bonta Laso Asai Kiklem Contractor Mukesh Singnar Abang Patang Ponpedetlo Klim Somar Atum Barpi Barso Kachitiji Aphan Langka Vedet Ajok Penang Kisung Dolo Lasi Laso Asai Prabjin Pe Nang Chipatang Nang Po Puse Arlong Chuhu Rongsali LP School Lo Thanbang Pen Phereke Athengno Ningjepon Kohora Pen Mirsing Tokbi Karbi Longri Abirta Dak Inglong Angbong High School Long Aparong Sali LP School Long Nakahumri Posi Pinina Tompa Ninga Klong Pen Chero Parpiglo Lasi Nilihin Pen Kipuji Dak Akasik Sakdo Langabang Atinki Bang Nang Bahai Lok Long Anke Amunit Tanili Anchini Dun Pameme Anke labang sobang ke dak meeting committee of president alang lita lagi dun lo setame alang lita lapu thangda ningi thu the la jo abang amuni to bang bona elo poma nili botahin nilo dak kilang dam kecek dam stame nili la ha hom ge othe da posi kunu rokom lang dak bang bedan Dak tang adven batai alona tung lang kijun long ke tang dat pen lang ke junong la jun junong le pin la long le pelang de ankeran dunia tu lang ke wan hello pek ho pan pen yo haduk dok pek aduk dok ala si injin so me melol pe hinia bang ke dak latrine toilet ta presabadim ta lang nang ji ke osomar tum latrine lo pachi so lang pe na ke ekdam letera la puson ni ta hanti idat la puson jo teteng tante la bang so alang customer ke contractor amen lang di sini igma la solang kasema contractor men inut mkias pulang bangani tu maga jo thang da upay dela nije no da lo pu thai dela angko la ram dhuni tu maduk do ipik pe jo lang ke wan penilita lang ke ju ni phau somar to endam po au tanga chipu pe wak pa alang si junarel tadi kopilon tenal tum sokar phan uthot ke puthuji ke Sorkar hin ben ki puthuya bangka la bangso alang ating kinang fiting elo mitami ulo jok elo pu litrin lo anta pu alo la pu school hemalong randhuni long ta bonai lo lasi la bangso a contractor la tum prabjin pen la lang dak kilong ye phan nang chi bonai thi basi nili ke tur thule phukok tir theki bianga lihi wang ke thera gram me hat tur da dor phek ta do ekdam pura bench aki no
kado kawe lai pen bui o na pen adun thu nili puji ben salam le rok lo nili ning aklong pen kichuneri la lo council in pen education in pen jitula bench desk kabunai la atinga ateng ting thondoi ra bang thuke la ke upai ve cheklo yo yo ni te osomar ting bera ra ko non tak koi roi la si class long ben ke chetang te lo la si non mane sung pig lo nilita bunai bom lo thana le das tame la chuneng nang supply ting a bench a deck do pig ma si la hapun non heno lam lo school nang khuli lo koi roi lo ne la si theng pia keng a thema nili ke theklong la an gari pen theng pi pon ke yo la ni do tang ko tante school fan education a hin fan theng pi o del mo po bang lo ala tum contract ta tum long thek dem mo po lang lo la si ting a bench a deck sa bangke a keng bangke a keng 3 kilo ga keng a bench a deck bangke non pen bang supply pe te mi sen ji pusi nili hin pen actually Jero lo na likada fan pasini po. Matijong ni pa inkore hini arni nijang karbi anglong lakhan na ke Hamren constituency angkang arlong cepat patu klamalong Hamren constituency MAC ka football kapatu angdung kiti laso angdung kiti along kapatu pon rong chidon PS pen malong PS pon pensi patu pon rong chidon PS pon malong PS tumapan policy thapon si Hamren MAC ka kihai anong e chepalong pon lo laso angdong kiti kapatu pon ahut Aluhi man pen EM Mongol Singh Timung West Karbi Anglong BJYN Amaipur Pritom Rongpin Hamren Chairman Sir Singh Thangcho Lapen kaprek man pen kedo tumta chitong dunsi ingsam jin pen laso football kapatu angdon kiti pachun pon jengkha pen Babu Teron Karbi Longri abirta Pini birta pansakang ton pot iglo dome thakme kardom